Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Dakis pangut kinong kershan bat ki MLA jong All India Trinamool Congress Meghalaya State Unit kelahe mensim tang shui ya kadur khmat jong nong ilang bah kledu jong All India Trinamool Congress ke Mamata Banerjee ke Balong Ru ke Menteri Rang Bah jong ke Jala West Bengal ke Belawan yu ke Jat akan ke Jala Meghalaya hakala sublay jong khal atrik uno opera aja arpuar ya ke Mamata Banerjee la pedang burom da kinong kershan tang shui ke Jat Shillong Airport bat ki MLA jong ke parti hapo ka ilam jong State President uba Charles Pingrove bat unong ilam jong kaliang persya u Dr. Mukul Sangma katkum ke jeng ajing tip jong kinong ilam ke parti ke Mamata Banerjee ke Belawan poy hari ke sungi hanong ba Shillong kan sai keduk kerpang ye kinong tray bat kinong kershan khat lai terik uno opera aja arpuar ha State Central Library na kamatapan meniklan bahai ya ke parti kum ke jeng pengkre ya ke election syakayeng dor ba tauan ke Bansolong House nam aja arpulai hakan ke Jala Meghalaya hadian gani jayalang kan celebration bentapan saha ke jeng le ke pre-Christmas ke Bansolong Hawan State Shillong.